Gisipai ke Border Security Force rengkat berkipulet jangka tanat ranikor. Haka arterik unai weng arajar arpusaw haka por kumbakat we PJA menmiat kilalik man kanrai ke wege yang jangka wege long kemi kumlatip kerteng kumkateng di Sangma saku arsenam karta nagasnong di Lagau. Kabahap apa ka Rajai Border Outpost haka District Southwest Khas Hills. Barakan ke jengkan rala yok ban kurup kumbah nyopo hajar tengka kapisat hok. Katkum kita long kubor nagi pulet le tu baki pulet bat gisipai BSF hadin bekelayo ke jengtip ke bati kena bakadan ke jengburi ke pisa thok ke bade ke pisa India bada ke jengkan ra leng ba ke joint search operation na ke yeng jong ke breu lalap ko bashi spa sa potli kilot san spa ke bade ke pisa thok ya kateng di Sangma la kemno da ki pulet bala peringat apo khat sau sngi bakandon ha ka judicial custody kenang bani obat penlong ya ke jeng toket. Telong kubor klia tu uru bahaga jeng toket kene kelong kumia kalakam baklayo kapisan na kinong kai na Bangladesh leng bakakam kai pateng jongka. Bar kalakat tat ru bancalan ci India ya kene pisah thok. Halor kene ke jengja ki pulit kila register ke mokok duma baga jeng toket halor kene kakam kadang ya cekamat.